guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Scan QR code winner 25 rand. Welcome to Amabenza to TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 2, Orbit 0. I'm joined by the Hustler. Happy New Year. Yeah. Hayi Steve, Yeah. mina ngazi ukwadosa ukuthi bekenzani lapha. Umbonile uRowan ulwe naye, ulwa necoach. Uyayibona? The way bekenza ngakhona ukhipha umreno uthi kumkhulisa odlala i2 16 umkhulisa adlala i2. That's why ngisho ngithi ezinye izinto mina angazi Akacoach zo. Yeah, but isikhathi sofika. Yeah, kakhulu lo mfana man usibiya man yes quality. Yeah, lentwana le abheke umudiba. Yeah, umudiba abheke. Izete mfanula. And the last thing ufuna ukungena kubafana yabona Hugo Bros akahloniphe ezekhandi. Yeah, Too much lo amadalo arrogant yadelela akahloniphe ezekhandi. So bengithi mina ku World Cup angahamba naye. Yeah, Asala South Africa. Yeah, noJabu Pule wakhe ahambe naye eBelgium naye ngoba uJabu Pule uyamela umela into engekho ayikho lento ledlala abafana ulumela uPros. Yeah, ahambe koyi2 Utheni uPule manje? umela ulokho uthi uyadlala uthi coach right akahlale unelipulelo nje Njengoba ngathatha amaplayer wethu uSundown. Amaplayer wenu kuba. uthi ufuna ukuthini amaplayer wenu ufuna usho ubani abaSundown. Sibo obari wala khaya. Wayibuyasa Steve, obari wayitshweleja Steve. Wayitshweleja Steve. Sibo, artwela abafana. Riwele kagogo Gadoso. Gadoso if umthomo ngonyaka o maintainer ulwetse. Abatlo bereka kama ulwetse. Kamo, kena kama ulwetse kama slagisi. A change tactics ja. Ukasiya Alendo wa Mudrop. Wamdlalisa 2. Ukasiya Mkhulisi wamdlalisa 2. Urlaro you are out of the tactics. Then only out of the tactics. Ukana wali. Ya left. Bawona babangu bari bathwele ka red captain. Wopitso ra usabela ke. Sharp. Wopitso wakhe. Nhlebela. Ukayetsala re be le pitso. Ra usabela ke re wena ka kwa ra singa ba bitsi plara ja go squad. Sharp.